Hadu Arkol Kruit Marway, Messi nagmtaka klub Inter Miami, mentaka step haka jinglikai haka MLS, Persya yaka Colorado. Batau histori biang ke jilikai hapdeng ke Inter Miami, Persya yaka Colorado Rapids neka step, naga jingbun ki attendance ke balah poi hadu palat, njipusan jarngut. Bat lingba kini ki Arkol mentaka step poi Messi, syaka kendai spak sankol kakar ke janggu. Kadbal limno ke Atletico Madrid haka final Copa del Rey hakmat ke Real Sociedad. Hakaba watlah kenyilkai hamadan kile Khajdamar Arkol Henry haka penalti shootout ke Real Sociedad klub limno ia ke Atletico Madrid da Saul Laiko. Yam kinong Christian yung ke klub Atletico Madrid namar ke jingrem klempoi perkat hakne ke jilikai haka final hakmat ke Real Sociedad. Dak baki nong Christian jong ke Atletico Madrid telah temu bak Madrid kan yukur ia ka trofi mentah ka yom ka Copa del Rey ka Inter Miami kala ban penlimno ia ka Colorado Rapid mentah ka step haka jilikai haka MLS dalai la Arkol haka ba Messi la yo ban tap hadu Arkol Marwe Messi la yo ban tap leng baka penalti haka menit ka bakat pra bar kane kerang tang ke penalti kepasan na du ba Messi ulai jempeso syaka klub Inter Miami hak ba ulai kuru hadu South League Trophy hak kane ke klub bat ulai yo ya gol ke baar hak menit ke bah nyib kendaya ke pelasis da Rodrigo de Paul kumta penlimno ke Inter Miami ya Colorado Rapids mentah ke step hak jinikai ke MS da Laila Arkol Kum taru haka miji kenpon haka MLS mentah ke Inter Miami kladon kedan kabaar. Da kat sanpon nagi prasin nyelekai kadbakan nas pile kat nrupon nagi newsin nyelekai. Bat haka MLS mentah Messi haka nekayom ulayo new call harungkat usam surit kanas bile. Bat haka nekajingilikai mentah ke step hapdeng ke Inter Miami Persya ke Colorado Rapid kadairu kejingilikai ke tau histori biang kejingbun ke attendance ha kejingilikai ki klub ha ke MLS kabalah poi hadu nyupsan hajar praspa arp sangut ki attendance bat lingba kini ki Arkol ki bau Messi ulayo mentah ke step ha karir ke janggu ulah poi hadu kumbak kendai spa sankol bat saus spa new teli ki asis ha karir ke janggu Kadba ke Atletico Madrid kala limno ke final Copa del Rey hakmat ke Real Sociedad haka penalti shootout da Saul Laiko wadla kila yakhat hamadan damar Arkol haka batang khasan sekon ke Real Sociedad kayo ke Shikol haka ba ke Atletico Madrid kala penekhaitno haka menit ke bakat pra lingbao Lukman Nang ta ka Real Sociedad kayo biang ya ka Shikol sobat kut no atar kelas step haka menit ke pasapsan plus iwe lingbao Oyar Sabal Baka Atletico Madrid kala penekhaitno no haka menit ke prapulai lingbao Julian Alvarez kumta hamadan kala yakhaj damar Arkol Henry haka penalti shootout ka Real Sociedad ka penlimno ya ka Atletico Madrid da Saul Laiko Bat miss penalti no Ustarlot para Julian Alvarez na kebenta ke Atletico Madrid. Kumta ke Real Sociedad kepada Yokur Kadu ia kena ke trofeo snem Arajar Arapau menta snem Arajar Arpunriu kela kurbiang ia ke trofi ke Copa del Rey. Hakaba hakala liga ke Real Sociedad kadai ke klub kebadon kedan kebah new kepada Yokur tang sapu Arpon. Mereka yuk kurpat mentak ayom yika trofi haka Copa del Rey kublai sibun